ده خۆپێشاندانên Rojhilatê Kurdistan û Îranê da çi qewmî çi bûye ji ve re bêjin li Rojhilatê Kurdistanê 5 kes ji aliyê hêzên emnî ve hatine kuştin. Ev zanyariyên ku ev didin hindek zanyariyên tora medya Rodavê ne zanyarî me wergitin hindek jî rêxistinên mafê mirovan yên Rojhilatê Kurdistanê vê yekê piştrast dikin û dibêjin. 5 kesan canê xwe ji dest dane zêdetirî 9 kes jî de xwepêşandanên duh de birîndar bûne. هەروەها لە تەهران و لە چەند باژارên دنیên Îranê jî xwepêşandanên berfireh bi rê veçûn. Em ê werin ser amaran. Ev bajarê Dîwandere ye. Li bajarê Dîwandere şer û pevçûna herî zêde û tundutîj duh bi rê veçûn li Rojhilatê Kurdistanê. Veke pizîşkekî bajarê Dîwandere ji tora medya Rodavê re gotiye ku du kesan di xwepêşandanan de canê xwe ji dest dane. Behsa kesekê din dikir lêhîna nahatiye piştrastkirin ku bibe 3 kes. Herwiha 15 kes jî divan xwepêşandanan de birîndar bûne. Li bajarê Seqizê her di roja yekim de xwepêşandan bi rê veçûn ji bo protestokirina can ji destdana Jîna Emînî û xwepêşandan ji destpêkê ve tûşa tundutîjiya van duh jî alozî herî mezin derket. Kuştina du welatiyan ji aliyê hêzên emnî ve hatiye piştrastkirin digel birîndarbûna 17 welatiyên din her li bajarê Seqizê. Duh li Dêwlanê jî li parêzgeha Sine xwepêşandan çêbûn û piştra alozî û şer derket. Kesek bi guleya hêzên emnî canê xwe ji dest dide. Li bajarê Sine jî xwepêşandanên berfireh hetanê derengî şevê berdewam bûn, di van xwepêşandanan de hatiye ragihandin ku 10 kes birîndar bûne. Li bajarê Kirmaşanê xwepêşandan bi rê veçûn û tundutîjî di xwepêşandanan de hebû. Amarek di derbarê qurbaniyan de nehatiye zanîn. Li Qurweyê jî xwepêşandan û pevçûn hebûn, 4 kes di xwepêşandanan de birîndar bûne. Herwiha li bajarê Şinoyê ser bi parêzgeha Urmiyê jî xwepêşandan bi rê veçûn û veke di dîmenan de diyar dibe alozî derketine. Li bajarê Kirmaşanê li Kamêranê jî dîsan şer û pevçûn û alozî derketin û 4 welatî li vê derê birîndar bûne. Li bajarên veke Tîkabê jî dîsan 4 kes birîndar bûne. Li bana xwepêşandaran avêtin ser qaymaqamiyetê li bana jî 4 welatî birîndar bûn. Li bajarê Mehabadê xwepêşandan û tundutîjên gelek zêde hebûn ji êvarê ve heta direngî şevê 12 kes birîndar bûn. Di nava birîndaran de jineke temen 62 salî heye. Li bajarê Bokanê jî dîsan alozî derketin û 7 kes birîndar bûn. Di nava birîndarên Bokanê de keçeke temen 10 salî heye. Li Bîcarê jî di navbera hêzên emnî û xwepêşandaran de şer û pevçûn derkeftin 7 kes jî li Bîcarê birîndar bûn. Li Tîkabê jî bi heman awayî dîsan hêzên emnî 4 kes birîndar bûn. Begiştî 5 kes veke kuştî û derdora 100 kesan jî veke birîndar hatiye ragihandin. Li bajarê Tehranê jî dîsan xwepêşandan hebûn, xwepêşandanên berfireh do bi rê veçûn û ev dîmenê ku em dibînin li Tehranê ne agir hatibû helkirin û hindek bombeyên destî hatibûn avêtin û gaza rûndekreş hate bikaranîn li Tehrana paytexta Îranê. Vêca berdevka rêxistina mafê mirovan ya hana arzu kemanger ji tora medya Rodavê re axivî û behsa amar û behsa bûyerên xwepêşandanên şevê din yên Rojhilatê Kurdistanê kir. سەقز و دیواندەرەکە زۆرترین ڕێژەی بریندار و دەست بەسەرکراوەکانمان بووە لە شاری دیواندەرە زۆرتر لە 26 کەس بریندار بوونە و 2 کەسیش گیانیان لە دەستا کە بەناوەکانی فواد قەدیمی و محسن محەممەدی بەڵام هێشتا ئێمە لەسەر گیان لە دەستانی فواد قەدیمی دڵنیانین و ئەو ڕێکخراوی هەنا ئەو گیان لە دەستانی ئەو کەسە پشتڕاست ناکاتەوە. لە شاری سەقز زۆرتر لە 36 کەس بریندار بوونە و 2 کەسیش گیانیان لە دەستا و لە شارەکانی سنە 10 کەس بریندار بوونە لە مەهاباد 12 کەس بریندار بوون کە بەداخەوە نزیکەی 6 کەس تەمەنی خوار تەمەنی 18 ساڵن واتە کەسی تەمەن 16 ساڵ و 15 ساڵیش تێدا دەبینرێ و کەسێ ژنێکی بە ساڵاتچویش لە ناو بریندارەکانە لە مەهاباد دەبینرێت. لە شاری بۆکان 8 کەس بریندار بوونە کە بەداخەوە لە ناو بریندارەکانیشدا کچێکی تەمەن 10 ساڵ دەبینرێت کە فیشک بەری سەری کەوتووە و ئێستا لە نەخۆشخانەیە و بەپێی ئەو زانیاریانە کە بەدەستی ئێمە گەیشتووە باری تەندروستی ئەو کچە ناجێگیرە. لێ دێگولان یەک نەفەر بەداخەوە گیانی لە دەستا بە ناوی ڕەزا لوتفی و 10 کەسیش بریندار بوونە. لە شارەکانی بانا، کامیێران، قۆروا، بیجار و پاوە و مەریوان و تکابیش بریندارمان هەبووە کە هەرکام لە ئەو شارێدا هەرکام زۆرتر لە 8 کەس بریندار بوونە. دەتوانین بڵێن سەرجەم لە شارەکانی کوردستانە کە هەر لە شنۆ و نەغەدە و پیرانشار تا
ئیلام و کرماشان خۆپیشاندان بووە زۆرتر لە 100 کەس بریندار و 5 کەس کوژراومان بووە. وزیر دەرەوەی ئەمریکا ئەنتۆنی بلینکن جێڕاگەهاند کۆ دەبیا بوو نەها ژینە ئەمینی ژیابە لێ مخابن نەها ئەمریکا و خەڵکی ئیرانێژی شینە وێ دەگێڕن. بلینکن دەبێژە کۆ ئەو داخوازێژ حکوومەتە ئیرانێ دەکەن تەپەسەرکردنا سیستماتیک یا ژنان بە داوی بینە ڕێ بدە کۆ ژن بە ئازادی دەنگێ خوا دەرخن و خۆپێشاندانان بکەن. هەدەفێ دەربارێ مژارە جانج دەستدانا ژینە ئەمینیدا داخوێنیەکدایە و هەدەفێژە ڕادگەینەکۆ ژینە ئەمینی بەهێجەتە کۆ پۆڕاوێ هاتیە خویاکردن ژالیە پۆلیسên ئیرانی هاتیە کوشتن ئەو ێریشên هێزên دەولەتە ئیرانی بۆ سەر خۆپێشاندەران پرۆتست و شەرمەزار دەکەن دەبێژە تێکۆشینە ئازادیە یا ژنان ji بۆ هەموو جیهانê dibe ڕووناهiyek. Serokê Parlemana Îranê Mihemed Baqir Qalîbaf dibêje ku dijberên desalata Îranê li pey aloziyanin ew mijara ew hewl didin ku mijara cancidezdanekê bikene alozî di nava xwepêşanderan da fitneyê çê bikin. Weke Qalîbaf dibêje hin alî hene ku hewl didin rewşê gelekî aloz bikin fitneyê çê bikin. û got jî ew ê mijara cancidezdana Jîne Emînî digel sera rastkirina reftara polîsê exlaqî li parlemanê bişopînin. Bavê Jîne Emînî Emced Emînî jî carekedin ragihand. Got ku ew hemû gotinên fermandeyê polîsê Îranê di derbarê can ji dezana keça xwe de red dike. Fermandeyê polîsê Îranê Husên Rehîmî duh ragihand bû ku tu kesekê li Jîne Emînî nedaye. Red dike ku polîsa lê dabe li bijê cilûbergên wê jî neguncaw bûn. Vêca îro carekedin Emced Emînî ragihand ku ew hemû axaftirên Husên Rehîmî red dike û gotinên wî nerastin. Caliyedên xwediyê kompanyaya SpaceX go Elon Musk ew radigehîne ku ev ê hewl bide interneteke mehwareyê çêbike ji bo Îranê. Vî ragihandiye jî ku ew li pey vê kêne ku daxwazê ji Amerîkayê bikin lêxweşbûnek bo dorpêçên li ser Îranê hebe heta ku ew bikaribin interneta di rêya heyva destgirda dabîn bikin ji bo xelkê Îranê. او لولاتی کانادا خۆپێشاندانێکە بەرفرەح چێبوو ئەو دیمەنین وێ خۆپێشاندانێکەوە بە جلوبەرگên کوردی کەچێک دروشمان دەدا خەلکی بە کوردی دروشما ژن ژیان ئازادی دەدا.